Kardom, ili runing tikathar ini ada pabirta Anton pen Arjupon. Ke ong dung resim kang tang Indian Army atum kelongpon. Manipur kang pok pielong Indian Army lapen Manipur Police atum joint operation asai kedeng pon ahut ke ong dung hili kelongpon lapen am kering sitami kelong. Bangso kelongpon lapen lasolong aja kongkit hidung IED abom sitami longpon pusik birta pacetak pon. Lahi doa na hormu sitami rai komasai khiatum ciparideng pon lo. News Desk Report, Karbi Anglong News. Longki Rongpi Government LP School long Assistant Teacher Biren Ingti Amit Hangasai Jeklem Kleda. Lakhain ko erapli Deopani Constituency along Upper Deopani Havararlu Longki Rongpi Government LP School long Assistant Teacher Biren Ingti Amit Hangasai Jeklem Pon Pedat Pusi Hadak SMC a President Lapen School Kache Toydun Osomara Pia Potum Lapen Hadak Headmaster Rajesh Lakara Anparta Ronga Saratumpen Birta Chatai along Birta nang palidun Lapen Longki Rongpi Government LP School along ICDS Center Kavidet Langajok Class 1 pen Aber Osomara Tuma Phat Lokithan Akasiksak Hitan Pusi Rajesh Lakara pen Pachini Lapen Ladak Osomara Phan KP Pon Anhan Sitami Ahut pen Kaduri Ponta Dokok Lasojok An Ketun Pilongle Ahuta Dokok Titi Pusi Headmaster Rajesh Lakara pen Pachini Anparta puthot SMC a President Robert Rongpi lapen Osomara Piapu lapen Rong Asar Bidor Rongpi Anparta Headmaster atumpen Birta Chatai long puthot kachoni ripon cholam thilake Assistant Teacher Kemisen abang phu enut nang jilang lapen ICDS donangji pusi Birta Chatai long pen Karbi Anglong Autonomous Council aphan kachoni ri pachoni ponthu যে এনেকুৱা হৈছে ক'লে ডক্টৰ ডকুমেণ্টেশ্যন একটা কপি স্কুলতে দিবি আৰু একটা কপি অফিচতে জমা দিবি বুলি কৈছে হ'লেও এতিয়া মই বৰ্তমানলৈকে একো হাতে পোৱা নাই তাৰ ডকুমেণ্টছ আৰু যদি অফিচত দিছে ক'লেতো এইটো মই খবৰ পোৱা নাই নাম কি আছিলে বীৰেণ ইংতি তাৰ ঘৰটো ক'ত আছিলে তাৰ ঘৰটো আপোনাৰ বালিপাথাৰ এইপিনে আদৰ্শ চাইডত আচ্ছা একটা আকৌ খবৰ পাইছে ইয়াতে ভাত দিয়া অলপ কম হৈছে কৈছে আৰু এইটো কিহৰ কাৰণে কাৰণটো আছে এইটো কৈ দিবচোন তো ভাত দিয়াটো কম হৈছে এইটো কাৰণটো মই ইমান ডাঙৰকৈ নক'ব কেতিয়াবা মানে কিবা শ্বৰ্ট হৈ যায় এইটো কাৰণে আৰু কেতিয়াবা ৰান্ধনি মানে তাৰ কিবা কাম কৰাৰ অসুবিধা হয় এইটো কাৰণে অকণমান মাজে মাজে গেপ হৈ যায় আচ্ছা ইয়াতে ICDS আছে নে নাই আমাৰ স্কুলতেতো ICDS নাই এইটো ICDS চেণ্টাৰ ক'লে আমি স্কুল লগতে মানে চেণ্টাৰ নাই অলপ কেজি ক্লাছটো আছে ক্লাছ কেজিটোত হৈছে এতিয়া আপোনাৰ কি ক'ব ইয়াতে লাগিব নে নালাগে ক'ব আৰু না ICDS হ'লে দিলেতো ভাল হ'ব কাৰণ মোৰো একটা সহায় হ'ব ক্লাছ কেজি ক্লাছ 1 এইবিলাক চাবতো পাৰিব আৰু মোৰো অলপ সহায় হ'ব তেতিয়া মই আপাৰ ক্লাছ পিনে অলপ বেছি মন দিব পাৰিব হ'ব kalau lo ini assistant teacher bang, dengan aja ding lo ni tempat berita lo kita sudah kesini kita, sudah kita me school of Hanam bang kita, mana kita approve bang ni tempat take long ni deh. Kalau kita especially CP ni lah bang ni tempat sini ni lah bang ni tu school lah ni pada hang ada dokumen kami nak PP kasi bang ni dah nak kasi, ada berita yang kami alai bang kijang le ajak ding ulo, ni bang mati bang ni ajak ding ulo. Entena tum phone pe nason pe ni birta en lo ma phone pe na bang ke en lo se ta me lang ni ben dai le chin ki dong le hu pe na so po ben chin ki dong lo po na fa chin ki po ko na fa chin ki ge de ti ki ko to ko ka ta ni phone nang deng de ti san si ente dak nang le tum long komo pe ni li sar phanda arjulo an ki pia bang komre di ti polam ko ana hok lo an ki pia bang ke da ke phone ni dai ka lang lo mo pen sao tha ka mane si da student ta kom he ni dan ko si ni ande dan ko da kai si ya center ta ve ko la school so ma da ke non ke pi ja ne photo attend ande de sa me pi di na si da school yong 20 days kita me da ba 20 days on you do know that it 15 days ta 10 days ta so ba ko la dan ni tu ta
là 15 days kita me hut pen bang ko ni kha ka na gap do ko ti la tum ta angte la so akachik sa kapathak nali tum la ICDS nali tum school long donangi putong nali tum sarkar phang choni kang tung ma matangte la nona sonta chok putong nali tum puigi nang pi pu tang de ICDS center bang ke data me rong sumar da mo pen la KG UKG class ba bang ke ne ke ada school yong si lang dam te ICDS tum si lang ko no bang la teacher tum si ka do maintenance ba la tum da asik sak do ko tu da class ba do master bang a de nang li bang ke dak school long pior puigi ne ni school no ma president RPC tasai rong sar khai nangli hin pen la nangli school along nangli rong school along inu da teacher bang bang gedet pu la so putha ko pilot pu duni ge ning ha ini ini bang ke bang ke ka da kha sa asik sak ri tok la Abdullah ma kan ke la kan si bang thi ma la so bang ke dang so dik la na da ka teacher bang ko anduni nangli chini dun igma ada ka teacher bang ke dang non bang ke bahini nona bang ni ga ke bang vedet a teacher amen nangli chini igma yang ka teacher nan ke di ni ti alang li ke bang ve ani di guloma orang ni ke bang ni tenang ni di Karbi Anglong Autonomous Council along Kechari Kejapon CEM Dr. Tuliram rong hangkapin khat pon ateng pen Karbi Anglong Autonomous Council along EM Madhuram Lekthi Ari deng pen Langpher constituency ahawara long kaching thur asaya moke klempon ji aphan long e sompol lason se ada por phai sir kep apor Langpher constituency ke parlo barelong lapen pharkong abi ahawar along kemisen atowar radatum kedam kewang kacheleng kemisen ji aphan long e sompon tanglo bang solong e ke sompon along ye Madhuram Lekthia hin pen kaning je pona tengke kedam tanga por Karbi Anglong Autonomous Council along Langpher constituency along pen EMR pu kelang donde ningkan kepleng apisi puthot Langpher constituency along pen nili EMR pu kelong ke Langpher arar ajoy nila lapen EMR pu doti ke Langpher angkang along ason kaching thura saimo klemponji lapen kedam tanga singkan sitami penang Langpher angkang along kaching thura saimo klempon ropusi ningje pon Bangso Tower long eke sompon lake Hauraghat Development Block ahin sayamo dengpon lo. Lapen bangso sai ke paklempon lake Rongarat EC Committee atumahin pensi sai paklempon po. Langpher angkang along Kadukawe Tower along eke sompon lake Pharkongabi Barelong Uttar Phonglokpet Long Sekjan Harijan Gaon Kakijan Deragaon Maliguri Lapen Daudpur Kadukawi Rongner Kep ahawar Langpher constituency along long e sompon long lo bangso along e ke sompon ajok Langpher constituency araratum Karbi Anglong Autonomous Council along ye Madhuram Lekthi ki claim kedam kemisen ajok katchuru pajirpon lapen kedam tangapor Karbi Anglong Autonomous Council along ye Madhuram Lekthi adult education arpu ki khibom ahut Karbi Anglong arlo penang an lo along ri along Adult Education Asaihem Kimpon lo lapen Adult Education Asaihem pi along Mesen pen auditorium hall sitami Kimpon lo bangso along e ke sompon along Karbi Anglong Autonomous Council along ye Madhuram Lekthi Pokolia Municipal Board along Chairman Sem Singh Teron Langpher VDC Dorsing Rongpi VDC member ke Haitimung Langpher BJP Mondal President Mohendra Lekthi Langpher BJP Mohila Morcha President Junaki Lekthi lapen penangan kethe kedingatum chetong don pen Mesen pen long e sompon long pamilo Adop ini nalitum Kadukawe la pecethang abitung ban atau manta nili lo suri kacuru pajeri pini nilitum Langpher constituency alo penan scheme along iki sompon padupon lo penke non klaim pon ita kudu pula sipini suni pedawat apa non an nilitum Pharkong bi Barelong Torphong Lokpet Long Sekjan laksanakan sidak Daudpur stami nilitum penangan scheme long somtekang lo labang sokam penapen pangceng pondek pipo pini long ke som pangceng pono
Nasi non aku nilai tum penan scheme kitik pondolan lahai schemes tami continue pula VDC chairman hin pen ingku pon bompo claim pon bompo kami pini bangke isi ceremonial son lo mate isi cheng son lo so ke cheng pedapen non an pini lusuni lo nilai tum lang fera ahwa pleka di molong an meni tu towar la pen ke pinian ke towar lang di towar doan towar lang nilai tu along sampono la pen ke claim pon ni ta dolang thế tum lang fer ke homosti thepik nasi kuwet ke pacitang ke yon elo nasi ko step sing tum claim pon bom lo non second phase nang le lo prote na non first phase ke long le tum phana ba ko ni le tum ipon trupo nasi ki jutsi bangga ni le tum da handloom and textile department pen kifir ki thar hem nak dotpur sorlo asong tum phan ini ni le tum kupi tikang tabe ini lang le tum labang so kifir ke thak hem penana ji giding penang tum da claim bomb lo sta hem ri pen penan ti sun lo so chini ben si nile tum handloom and textile department pe namang so hem kim rang pi lo la pen tang et si pini ku pi lo selan cho lo ga do ve nang le tum an su se nang chirap nang chito du nang po lang fer long an su se paching thu po nei pano bang ge anu tin da responsible lo ki claim lo nang chirap dun et chirap nang chito du nang po la pen bidi sore ta nang pi du nang po lalu produk tele itu kewangian ini kami ansu saya itu iklim ke dalam kami lingarong pola pengke itu pacing tur pun hepo lalu ini lihin mereka di bangke narak ini si cuning ridung tung lam tiga lalu lamnya ramai tanang ngelih lo dengan lingarong mimi tumdang lang fair hawar long masih lamnya ramai tanang kan esek amai pi te conference bangke dak si duit po pini non hejong ni tum rong asar doan lang fera long rong sar doan pen dari tum cingki cingwai padu pon lo nanga cerap nanga cetu du nangi pan apen ga rong sar dom tani ga rong pik alang litum lapuson amai pi daga wan thega po alang litum la pera nanga churu du lo si alang litum nang cerap dun ji pulo la sonak taksi litum khai si kaching room apor la pen ge khai kaching room la so cepak lang la bang song thega bang ke lahai amai long si litum bang ke cepak lang mon thega po non जो सीमेंट लांग नाम सिना इतुम कारबी तुम बंके खाए कचिंग रूम को दिमो लो बंके प्लेटफॉर्म हिनी दो इसी बंके कारबी कल्चरल सोसाइटी या क्लाम लो लपेन के सी बंके लामेटामा सिला लामेटामा लपेन कारबी जुटांग ला सोनी लोंग सिली तुम बंके पिलो धरम पोलाम वेलो लपेन पार्टी पोलाम वेलो खाए दे खाए ला सो कचिंग रूम दिम के ला लो नासी के चौक चिकिले ले दिम ता दाहनो तुम चिपकेंग ने या दिम लो तुम पिंडेंग सुपोस तमे jutang hut ke jutang ni pakang thek nang po non lame tame itum kapang chuye phana bang ke da pen si tum chali du po sini le thana bading nam lo kadu ga we lang ferra do an phan nilihin pen suri ka churu pajir ponik lo sontin lo same nanga cherap nanga chito dun do pek la pen ke ni na pathe do pe po si kadu ka we phanda nilihin pen suri ka churu pajir ko ano Ingdeng Narkep All Karbi Anglong Inter-College Karbi Cultural Competition Ajamek Mesen Pen Kichunpon. West Karbi Anglong Wotalang Soser Dihon Aklamalong. Matijong ni Pain Coroner Kevar ni Pen Ingdeng Narkep All Karbi Anglong Inter-College Karbi Cultural Competition Ajamek Pangchengpon si ni Thom An Kechok Mesen Pen Kichunpon. Karbi Lo Charlie Jutang Asong Laki Jesemet Lo Charlie Bom Aklim Sumaratuma Pan Karbi Cultural Aron Atang Ke Charlie Takinang Sotpot Happy End Pon Pensi Amahang Patek Pon Lo. Laso asong amehang pathek pondet penapi All Karbi Anglong Inter-College Karbi Cultural Competition Ajamek Pangcheng ponlo. Bangso Ajamek padupon bom si pining anke Ingdeng Narkep kechok angdeng nang letang lo. Bangso Ingdeng Narkep kechok long ni phaing kor Narkep arni pen kadu kawi aterang tin a college apanta deng pon si. Laso phi puthot ni phaing kor sirkep arni tame ason asai lapen kachepati padupon si. Ni phai thong kevar ni ke pajut along MLA Rupsing Teron Dr. Biswajit Roy Principal Samson College KLJE Maipu Sing Jatiso Kongchunbang Akas Rongpi Reception Maipu Lipson B Kongchunbang Hemari Krolapen Kaprek Man Pengkido Atum Chetong Donsi Jaimek Mesen Pen Pachunpon Central Committee Maipu Sing Jatiso Pen Reception Committee College Aterang Do Anaphan Lapen Kadu Kawe Kachirap Kachito Dun Atuma Phantame Churupon
Lapen morning ingdeng sirkep all Karbi Anglong Inter College Karbi Cultural Competition ajay mekabangke dongmuka krasinja aklamalongsi bipon puputa mefusingja tisopen than pachinipon. Borthon pen Priyanka Balmiki Karbi Anglong News. Ini bangke or Karbi Inter College Karbi Cultural Competition ke judiciar ni lo. Si Atumia bangke penangan cepati ajay mek damtang lo. Ini bangke kadu ko benon sonerkep dolang sonerkep benon sonton tangan lo. Kitang ke laki keng longdang dam tangan lo. Nanti arjan kihi tangan lo pendek hijau ketok tangan lo penon tarlo ki ceng bom lo quiz competition. Isun tak kaya gitu kan barin retong cingdikan kela nanti congcing nangkan kela si penangan ada cepat itu lang sini yang kongsi pada lab di masjid itu pada bordil le sini cing samping lo dan ituก็be pada curupar lo nini pini ke josiar ni kami ke sungai bawah be pin mesen me erpen si non tambe cepat pon bom tam bom lo si resepsion ahin tambe itu curul pada itu kamera pada pada bong tambe itu bong tambe curupar lalang itu kan si kirang dia ko tambe lapuson mesen me erpen si pon bom si ini ni tambe ni pon tambe cek mana dulu nili tu cingwai lo tenenga bangke takut halang sosial dona klamsi padu polo si moneng ke bangji nan order Karbi Inter College Karbi Cultural Competition bangke tong muka kabar ja klam long sing itu ke matha polo pati hadak si bipon pupo sini tu mahin pen cingwai polo itu central committee pen cingwai polo sikiro bangke tong muka senja klam long si itu jong polo lalu alang itu makisung alang tu nang cekhan lo ke thoma college bang teneng nang dunu ni delo sampai moneng bang alang tu nang dunji pun cik hepik tapi dalang tu makisung long moneng ke ditum cerap nun dalang itu kan bangso inter college along nang cepati dunji fasili tum tame alang itu kan kerap dia along tame tum cerap itu dunji si bang lagi si ingkelo si moneng bang ke do anak Karbi Anglong college to age bangso inter college along nang ketong do lapo kusi ni me tuning dilo tapi ning parpik lo tu mang itu si Niri tu makin manggalan lo kalau cari jutang serang ke lugu Charlie kang tu bang pinampan jutang nat Japon nanti pendek jutang nat hek nanti pendek ke Charlie tot kali pula bang Sony kang kemang pensi non ke bang dia pol tapi lugu Charlie bang pinampan jutang hin kaca otip dia pansi ni tungkap tum tami ke mata pondol lepas dalang tami lapisan si mata pensi lugu Charlie tum tami jutang jubat tat hek nanti pun pati cirim dun hek nanti pula so pansi ni tungkap bodi pen lugu Charlie tum jong si jutang jubat cirim dun de bende mo ke bang dia por itu majutang wir deji mo ibu deji itu kirim tangan kami itu mau kirim pakai deji pusi ini itu mahin permasalo sih dan ke bang dia por kami lugu Charlie hari so jang tum cerap itu rapenang cara macam itu no jutang hin ansu se lugu Charlie tum kami ke otip bang akhian so se jutang jubat anak itu ke paprang dia fansi ini hin betul betul ni dulu